Second po, nagsasabi pa guys for your active participation in the emergency situation, capability and enhancement of training for daily work, health at Formosa Beach Resort for the Southern Tulan City. Given this 7-day on the way sa Guam. Vloggers din? Di man ako atas gamay na. Dahil kining grupo ni mo tidak? Ay, sa pamilya. Hindi naging mo sa Marlita kasi tatay. Gawat na certification. Ikaw na,
Nakadawat na dyan tahan sa diploma. Kanang kamera na to. Yan ang tingnan. Yan ang picture pa man sila.